Mirko Gojković, 57-godišnjak iz planinskog sela Brusnika u opštini Ivanjica, otpušten je 24. maja iz Čačanske bolnice gde mu je amputirana leva noga. Do Ivanjice su ga prevezla sanitetska kola, ali je odatle do svoje kuće morao autobusom i terenskim vozilom bez pratioca. Sanitetskim vozilom Ivanjičkog doma zdravlja pacijent Mirko Gojković prevezen je do Ivanjice. Pošto do njegove kuće u Golijskom selu u Brusniku nije moguće doći sanitetskim vozilom, prepušten je da se sam snađe. Posle su oni mene, onaj što je dovezao me sanitetom, na autobus i sestra jedna na autobus. Minibusom Mirko je stigao do Devića, a do njegove kuće ima još 12 km. Ja sam otišao u Deviće, autobus ga dovezao iz Ivanjice, vozač je uzeo u naruče i ja, uneli smo u kola, to je grozno bilo. Članovi porodice Mirka Gojkovića ogorčeni su zbog ovakvog postupka ivanjičkih medicinara koji su mogli da ga dovezu sanitetskim vozilom do Devića ili terenskim do kuće u Brusniku. Mojeg brata su ostavili u Ivanjicu, iz Ivanjice nisu mu dali sanitet, nego su poslali ga autobusom. Direktor Doma zdravlja u Ivanjici ističe da je od novinara saznao za ovaj slučaj. On je dovežen i sedeo je sve vreme u sanitetskom vozilu, znači nije ležao, nego je sedeo kao drugi pacijent. Doktor Vasović je izjavio da će ispitati ima li odgovornosti medicinskog osoblja u ovom slučaju.